Balai na hambai jeng tini cini party IPF ti tai cini joto allied organization ngai cini central level a kokchap layai jeng cini party IPF ti ngai kaisa press meet khaina ni bagai jeng nangka tamni bagai himba usagango cini kormi corruption police rok arrest khaika cini romjagnai kormi kha borom gnang Pradip Dev Burma khamalung amchaini bono ahaino mini kuno dos krijitei police rok romai bono tabo bongni custody o tonjak ebong jeng abono tei police rok bai malaika je jaga malaina nangmani joto jaga no malai kok salaika bono non available section rok roi निर्दोष borok tetei ahaino unumani romai bono borok षড়যন্ত্র khlaiei hekeba kaisa mitha mamla khlaya goi arrest khlaiei tabuk bo bail liya non available section kai tanmani abo jeng belai khaino khakhamka ebong china IPF ti party ni ngai jeng abono tei boskango 9 tarik 24 घंटा नि बंदा koknani bagai wan supply ka 9 tarik khung 6 ta ni simi 10 tarik khung 6 ta jara 24 घंटा khamulung elaka bon china IPF ti ebong chini joto allied organization ngai jeng o bon no success khlainani bagai jeng joto kisu chini party ni taraf theke jeng initiative najakha ebong o jaga bo o bon ni andaro chini gari je coronavirus relative joto chini activity abo bonni phataro tangnai nini bithi birai tai fall tai military car police force ambulance obahairo bonni outai ni baire tangnai ebong bono kono office gari gura dogan pat clock jaglak clock manglak aba heke 24 घंटा ni bon jeng chini IPF ti ebong chini allied organization ngai 9 tarik khung 6 ta ni simi 10 tarik khung 6 ta jara khamulung elaka pura nakabon deunai abono tini jeng chini main tini press meet khemani karam